Iyang okay po ni Pon mananwaw na raksokon Pon peyu waw kisanan kan ko lukan ko na nalang ko nan kanyen ko waw chororong sa kalmatyan kop na karyang kop na speaker and legislature song ko bung labalabakan nan kanyan siya mumot sa government o John Pon peyu sa pechawan luka kuburan ko rasong nan sa kalmatyan Rongen Rahnwet o iya cara laban sa kalmatyan Rongen kayo Courtesy and leadership of Pohnpei delegation and Konkan Koryang Kasaraunan Kaulang Puko APIN Kasilu Mian Kabasa Mapitokan Sinasinan Kabing Saleta Sumako Witay Saktuaw o Kapayaw sa Palmachay Masalangan Pohnpei Wrong Sang Kolonya Wing Pohnpei Courtesy and leadership and Pohnpei o Pohnpei delegation nan kapapak and constitutional convention ta kankan and napesam kachin ta bacawan yawiyan na peporiyay sa kwano riyagat riyay sa priyaw nan chim and Pohnpei na baca kolonia wainach tatok kam kach tilagwach bacawan baca nan men kabasokan me fisik sa trade yokan bacawan apali yang John Way Right allocation kanan Pohnpei at large, Honorable Salvador Riarte, isanan kanan Wayne Nach, pindihan sa wachaw ya waliapan malanwa, hong nantatok kasong palwach, waliapan labdi eo, and Pohnpei, yay, Honorable Aquilino Susaya, o Honorable Tentiluwi, labitariyaw, yay, Honorable Pern Martin, o Honorable Salman Simon, o labti silo yay Honorable May Sanan Perth o Honorable Roque Cantero. Karapan katsuwat yay puyen kakaireko puyen leadership in Pohnpei o chawa melen kanan Pohnpei proposal riyaw me state and Pohnpei pachawan longer nan tatok and constitutional convention ta kankanwech. Pil pachawan alit niya kamanaman o met pana anane John Wayne Vesan and Usoski o Plata. Iran na wat yay threshold, sainsan nan pasan ng kosan net, me wakatala ang pasan panguyawi. E pananana kalaweti silikis tayo te present si Saklimao, and iray laramasakan mo usus pachang silikis tayo te present si Saklimao, state tayo, mewewe state siluba na kamana puen kappas ta kamana proposal o en sansal me John Wayne rasam socho threshold en kapurpurlo tama kapurpurlo Rahnwet esala silikis tayo te present si Saklimao en saunusus hong riyakas silu te present 1.10 Ima kami ti pasla amendment yo Mia propose apang pacholang ananes riyakas silo te present 1.10 and John Susan Abesa o silukis payo te present isisang limang mimicha. Karyawan amendment may yay toward citizenship nintuan dami sensan nan sa Palmachay Basalan kosan nita nan sa watch masari tara masaman belaw Leler samparin sa kwalo lalriyay sa kayo, e bananana plata, maapan kolokolcha. Citizenship awayo, tepan wave tasola. Or maapan kolokolcha, epan muya citizen kiswasa, o efesa mepan muya national. Nan kamumatanan sa watch, masari tara masaman mepan iputi, o achumal pa patanonog yan en efesa citizen, Kacawan melanan Wayne Vesan, answer yo tara mas manoa, panuya citizen, kacawan melanan Wayne Vesan, oray na maur kacawan achumal sarikan, pambiluya cawan melanan Wayne Vesan, oray na rain maur. Irari awaj pacawan kamanaman la sang konkon,
Pilnian sa wacha, irawan no me painting te kamamatar o kan pacholam nan kan. Irapukat siya kayo, alatian public fund ta money kan. And government karas, me Congress kan pachawan kamenala tanong executive branch menye president o kabna tayrailakan me itita sang president ta kabna rai me kan apali monwach ang project kan karnya kasane tenebesan kan me petu yabang kasabasap ang sala limit annual salary o Congress allowance kapanyo kakautane office independent prosecutor kalmao apol banususan president o vice president tenebesan o kawano revenue kan makinalata sa fishing fee dan nanatay na pinset and a person and nene ang percentage of state kan o ang government and a percent wanesa. Korea may sa kulmatay Rongen Rahnwet ye kasarawi and kaulan puko and president and API. Nan meeting kasanti kaisi bakta 7 regular session and legislature kaisa kan may pompe me pos pabachawan miyawi ni masasuwan pari kakriya sak riyaw nan champeran legislature and may pompe kasaraw ng kaulan puko ayo pachawan miyaw yung Senator Sheldon ne ang puko and President and Palian Association of Pacific Island Legislature te API. Nintuan tami sansan makasarawi and kaulang bukawach pachotanan men kabasakan me physics ay radio kun pachawana pali ong John Way me ye radio ayan kit pa ba saktuwa wa FM radio wali saktuwa point su kay kol TV channel ya sakriyaw John Bay Public Broadcasting Facebook page o YouTube page pwede railakan na Chawa Association and Pacific Island Legislature kay API kan and pachawanyang pachawang kasarawan kaulang pukawat. Tama sansay sang speaker ng legislature kaysa kan one phone pace speaker na mga chi na waliabar yaman me kain pachawan pilipilta taytita kwen yang muya member henay pinyayan o waliabar yaman watchay Senator Sheldon o Senator Mitaro Subina o pwede sang Senator niya pachawan itita sang puinan APIN watch o yala pukon presidente ng APIN speaker kaula pilpilata taytiyata Senator makarumike ng pachawan yang muya member and APIN the Association of Pacific Island Legislature and pilpachawan sansan me way kan me kan pachawan yang Chawa Association of Pacific Island Legislature te APIN ye when tayo kan na person Tonpe yak sai Ocho when Marshall Island when Palau when American Samoa when Philippines when Hawaii when Saipan Guam o when Nauru kasaluan sa kulmatay Rongen Rahnwet ye men katosa ang tatokan to kan sila COVID saktuang Pali na kan pachawan na bali to kan sila kapinsalet sa mga COVID saktuang men pachawan sa karakway to kan iray na namasakan makakayang niyang coach kita pachawan na to kan sila sinwat sang sampar limaw na sampar isu o sang haramaslaw sampar isak wadun pachota and pil pachawan sansan may ray niya kan mensenyan kap niyang coach kita pachawan na to kan sila sinwat to kan sila kapinsalet sa mga COVID saktuang watch kan pachota public health, palbanyan monmunian ponpe, o dispenser yan kolonya. Panian public health kan pachawan recita klok walu naman sang len klok 5 min subject sang niyot len niyalam o palwas pil pachawan recita ran kaunap sang klok walu walap naman sang len klok silo mo rin sowas. Karas naman niyang coach kita pachawan na to kan sinasinwatch tananane o teta taropay. Mon kapaban pachota
Sang nakawitan panyan US Central Forces Control. Tokan sila kabinsanet sa mga COVID ay saktuaw so tsaka parapal baspacho ni President Tuway sa tayo ponche. Nanrobot naging pachoda sang palyan. Tonpei State Pakshina Administration kasaleta. Meleleta ni Masa isa kriya Raila Ramas. And Tonpei kan makatskiyat kabachuaner tokan sila kabinsanet sa mga COVID ay saktuaw. Tokan sila and matal na kanyang tok, the primary to Raila Ramas. Riyanan limakot, wanap ko wanaman may baspacho ni President Jeff Korea isak silo. Second to sa kanyang tok Raila Ramas, nan riyakot. Tuwak siliman may baspacho ni President may isak wano. O karas na kanakalar to kayo sila matal na. Raila Ramas nan wanakot. Tapos liyakan tuwaman may baspacho ni President isak iso. Ang uniyan sila Pfizer primary to sa right sarikan dapat riyaw puke to kriyaman may baspacho ni President may sa kriyaw kriyaman to tasakan to sa right sari silakit pa puke lima ko naman may baspacho ni President may sa kriyaw to kayo sila kabinsalet sa mga COVID sa tuwawat kin pachuan mo yaman ito. And bilbajawan sansan Rahnwet chay sa kulman komuniyan sila silsilo. Matal na vaccine Johnson o Pfizer. Mayang right sarikan. May pacho ni sangga limaw lele sa gusto. Ang matal na vaccine kan pachota bakriyaw nan Rongen sa kwalunan tunga. Johnson kan pachota bakayucha. O Pfizer kan pachota. Ang right sarikan. Pakriyaw na Rongen Rahnwet sa kayunan tunga. Kain saklaan sa kulmachay Rongen Rahnwet siya iran masanlangan Tonpei. Uungalangan pampacho ni P3.5 kulak. Naman isang. Uungalangan pampacho ni P3.5 kulak naman isang. Ulal pampacho ni P3.5 kulak tayo minit naman isang. Tuwang rin sa was o malangal pan paspacho ni PJ o inchwalo. Kulak isa kayo ministry sa payo nipo. Rahnwet ang pan paspacho ng tungan paliyabang o palimasang ninat isak limaw lalya isak loklukan tayo na pan paspacho ni PJ sulal tuwaw pan tapokan yang akong marmarakan kacaw o pilpan kak niya kacaw masin. Niyapang niyalam ang paspaspacho ng tungan paliyabang o palimasan ninat isak limaw lalya isak loklukan tayo na pan paspacho ni PJ isulal tuwaw pan tapokan yang akong marmarakan kacaw o pan kak niya kacaw masin o kayan sa pan niya milan na sapot. Ran kaunap ran saraw niya pan paspacho palimasa o paliyabang ninat isak limaw lalya isak loklukan tayo na pan paspacho ni PJ sulal tuwaw pan tapokan yang akong marmarakan kacaw o pan kak niya kacaw masin o milan na sapot. Mual namuran na paspacho ni Tigre. Tuway sa mual namuran Rahnwet paspacho ni Tigre sisak wano. Wan sa songan kacaw namuratinan Raila na orya isak tayo paspacho ni Insis. Sarap wan siya isak kayo wan sa songan kacaw namurati na isang panganas paspacho ni Insis. Isu point silisak tayo. Tonpei pan sang kachpin kulak wano minit silisak tuwang insauchik o pan prong sa laong kachpin kulak wano minit silisak wano naman sa manlaka. Men ko yung matyakan na utapan sa kulmachay Rongen Rahnwet kalanganan kumran koros o kasalin.